Živijo, danes ti pokažem, kako na najbolj enostaven način narediš cover za IGTV, cover za kakšen kratek video, cover za svoj feed na Instagramu. In to narediš brez zunanjih appov, ampak kar znotraj Instagrama v tvojem storiju. Gremo na story in če scrollamo čisto do konca, bomo našli search. Search napišemo ali background 1, background 2, 3, 4 in dobili bomo v glavnem različne backgrounde. Izberemo background, ki nam je všeč, da ga damo čvajet ali preprosto ga dol snamemo. Evo, in rečemo, tale background mi je všeč, super. In gremo na pisavo in napišemo, karkoli želimo, da je na coverju, recimo, kako na najbolj enostaven način narediš cover. Evo, tukaj spremenimo barvo in rečemo, ok, recimo hočem tole barvo, določimo pisavo, velikost in vse, kar moramo narediti, je, da puščica in to je to. S puščico shranimo in imamo cover. Upam, da ti je bil trik všeč, napiši to v komentar in ne pozabi shraniti moje super trike za kasneje ali jih deliti v svoj story. In vidimo se na moji strani divineKali.com, kjer dobiš več super informacij, med drugim tudi moj free downloadable priročnik in seveda moje programe.